10. oktobar obeležava se širom sveta kao Svetski dan mentalnog zdravlja i tim povodom naš gost danas je magistar medicinskih nauka dr. Branko Đorđević. On je klinički psihijatar u Opštoj bolnici Subotica. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Dakle, mi ćemo danas razgovarati o jednoj temi koja uopšte nije bezazlena, ali je bitno razgovarati na ovu temu i pokušati, barem koliko možemo, evo i kroz medije, da razbijemo neke stigme koje možda postoje kada govorimo o mentalnom zdravlju naših sugrađana. Da krenemo možda sa statističkim podacima koje svake godine u povodu tog dana slušamo. Statistike nisu lepe, ali treba ih pomenuti. Dakle, kada govorimo o Subotici, koji broj naših sugrađana boluje od nekog mentalnog obolenja? Šta kažu statistike? Ja bih prethodno rekao nekoliko rečenica kad ste pomenuli demistifikaciju, destigmatizaciju. To je jako bitno i kratka emisija da se o tome nešto mnogo priča, ali kratko rečeno mislim da idemo nekim pozitivnim koracima, da se u tome nešto čini i da ljudi sve više shvataju da je psiha jedna krucijalna materija sa kojom čovjek treba da živi, sa kojom može da se suočava. Faktički sveukupna psihička energija i energija čovjeka i sveukupni mentalni spoj koji čovjek nosi u sebi, da li u karakternom, profilnom, bilo kom obliku, u stvari nosi čovjek. Nosi njegovu ljubav, nosi njegovu pažnju, nosi njegovu tugu, nosi njegovu tragediju. Što znači taj mentalni sklop ličnosti je veoma bitan i celokupan njegov psihički status. U tom psihičkom statusu moramo reći da mnogi ljudi ipak imaju za sad velike prepreke. To je još i dalje tabu tema šta je psiholog, šta je psihijatar, ali je suština da dosta nevoljno prihvataju i uopšte prilaze lekarima, psihijatrima, teško se odvajaju od nekog svog dela intime, takvih jako puno ima. Znači, još je misterija otići kod lekara, psihijatra i otvoriti dušu. Znate, ne mogu shvatiti da je duša nešto što je opipljivo. Smatraju da je duša nešto što je nedohvatljivo. Međutim, to je jedan filozofski pojam o kome ne možemo sad dublje ulaziti. Ja sam izvadio kod nas, konkretno za Severno-bačku regiju, ono što mi u zadnjih 5 godina imamo najaktuelnije, to su određene dijagnoze, određena obolenja i po godinama. Evo, prilike 2009. godine imali smo 1562 slučaja ukupno psihijatrijskih, 2010. 1416, 2011. 1552, 2012. 1404 i 2013. od 1. do 9. mjeseca, znači za tih 9 mjeseci 1100 bolesnika. Znači, otprilike se kreće tu približno 1500. Znači, u nekim ranijim godinama to nije prelazilo 800 i 700. Što ulazimo u neki period, mi kažemo, savremenijeg načina principa lečenja, gdje imamo taj burnout sindrom, sindrom sagorevanja, sa suočavanjem nekih vrlo teških situacionih, stresogenih, bračno-porodičnih, poslovnih, sadašnji proces mobinga i svega ono što se dešava sa socioekonomskom krizom i moralnim posrnućem gdje sistem vrednosti se menja. Očito da u tim savremenim principima, ja ih nazivam po znacima navoda demokratskim principima, strada stanje mentalne svesti, strada psihologija i uopšte sam stres je sve u većem i većem porastu. U dijagnostičkom pogledu, znate, imamo, ja sam odabrao 4 dijagnoze koje su vrlo teške i epidemijski, mogu reći, zahvataju Severno-bačku regiju, za razliku od drugih regija u ovoj našoj državi i bivšim zemljama naše države. Mislim na bivšu Jugoslaviju, pa sam uzeo samo se bazirao na te zemlje s obzirom da smo mi ratni stradalnici građanskog rata i svi smo tu stradali, nema neko manje više. Uglavnom, kao nacija svi su stradali i suštinski što imamo strašno porast alkoholizma 25%. Ako poredimo ili komparativnom metodom, mi svi znamo da na zapadu se jako pije, ali ljudi sasvim drugačije žive i imaju sasvim drugačiji bioritam i način ishrane, način ponašanja i situacije stresa. Tamo alkoholizam na godišnjem nivou od 1 do 3%. Od nas je 25% alkoholizma na nivou države, što je strašno. Imamo u samoj Subotici i Sjeverno-bačkoj regiji imamo 40% psihoza od svih tih bolesnika.
To se kreće u drugim gradovima, primjera radi, da uzmemo Kragujevac, Niš i da uzmemo u nekom delu juga, 1 do 3%. Subotica je 40%. Zašto je to tako? Imamo li podatke? Priča je vrlo ozbiljna i ako bi nabrajali, postoje hereditet, znači biološko-hereditarna sklonost nasleđa, postoji način života koji je vrlo ozbiljan, alkoholizam koji to postiče, stresogene situacije i odnos cjelokupno socioekonomskog sistema prema majci. Majka je izvorište, cjelokupno, majčinska ljubav nosi čoveka, nosi čovečanstvo. Znate, društveni sistem, ja mislim da ovaj sistem najmanje je pružio poštovanja, ljubavi, majci kao osobi, kao figuri koja je dominantna, vrlo značajna i nosi, ona je nosilac nekih životnih, svih, da kažemo, i tragičnih, i životno veselih, i krucijalnih, vitalnih pora svakog našeg dela života. Šta se dešava? Ugrožavanje majke, mi smo ugrozili porodicu. Bez obzira da li je matrijarhat, patrijarhat, pričaju što god žele i kako hoće, porodica je osnovna ćelija koja nosi sve ljudske oblike ponašanja, koja nosi navike u tom bračno-porodičnom vaspitanju, odgoju vaspitanja. Imate generacije vaspitno-odgojnih superega, crta ličnosti gdje čovjek kroz taj vaspitno-odgojni princip živi, gdje generacije se rađaju u tom vaspitno-odgojnom principu, gdje nemate agresivnosti, nemate ubistva, homicidalnosti, nemate izmjena u poremećajima seksualnosti, nemate poremećaja do teških stanja depresivnosti, autoagresije, depresivnih kriza i tako dalje. Ono što je zapaženo je 10% suicid koji je na nivou Severno-bačke regije i Peštarskog čitavog regiona, isto zabrinjavajući. Znači, od ukupno svih bolesnika 10% imamo suicidalni. U svijetu se kreće od 0,3 do 3, eventualno 5%. Kod nas je 10%. U Čongradu, Pečuju i Budimpešti je negdje oko 12%. Kod nas je 10%. I depresije koje su od svih oboljenja, ako imamo mjesečno 1500 ljudi, ili godišnje 2000 ljudi koji se javljaju ili 3000 ljudi koji se javljaju, pa to rasporedimo mjesečno, 25% svih tih ljudi imaju depresivni pomor. Znači, depresija je suštinski jedan civilizacijski problem, najsavremenija mentalna bolest i niko od nas nije izbjegao taj depresivni pomak i niko ne može izbeći tu samu depresiju. Imate dosta, pa recite, morate me zaustaviti. Imamo, malo vremena na raspolaganju, tema je zaista široka i treba je posvetiti više vremena, ali evo, upravo u smislu te destigmatizacije i želeći da pošaljemo poruku da čovek kada ima problem zapravo treba da se javi, da nije sramota imati problem. Vi ste sada spomenuli da ste izdvojili najčešće tako neke uzroke i zbog čega se ljudi javljaju i završavaju kod vas. Koliko zapravo psihijatar može da pomogne? Koliko su ova stanja izlečiva, da tako kažem? Koliko možemo da sami sebi pomognemo ili ukoliko prepoznamo neke znake kod nekih ljudi koje poznajemo, da ih zapravo nateramo da se jave psihijatru? Koliko se može poraditi na tome da se ovo stanje izleči ili barem sanira na neki način? Vidite, ja ne bih htio da precijenim struku, niti bih htio precijeniti rad jednog psihijatra, niti bih htio precijeniti neke savremene principe lečenja. Ako se vratimo nazad 100 godina, pa čak i nazad 50 godina, depresije su bile vrlo tvrdokorne, rezistentne na praćenje i na lečenje. Nekim savremenim pristupom i nekim civilizacijskim, da kažemo, dostignućima savremenih aparata, tehnološki principi, pronalaženje novih neurotransmiterskih spojeva, pronalaženje novih lekova u farmakologiji, sasvim drugačiji pristup gdje psihijatrija doživjela jednu pravu eksploziju dostignuća. To treba ljudima objasniti, znate, jer depresiju navodno mogu i svi lečiti. Ljudi odlaze i kod raznih isterivača duhova, homeopata i razni, ja ne podcjenjujem nikoga. Ali ni u jednoj nauci, čak ni u elektronici nije toliko razrešeno
u neurofiziološkom, neuroendokrinološkom i neuroanatomskom smislu, toliko se nije pronašlo koliko se našlo u metabolizmu i molekularnoj biohemiji, znači hemijskom poremećaju depresije koja je uslovljena isključivo hemijskim problemom. Frakcije serotonina, dopamina i noradrenalina, da bi bio što jednostavniji. Znači, u mozgu vlada jedna hemijska homeostaza, jedna zakonitost i onog časa kada se dugotrajnim stresom naruše hemijski procesi u glavi, koji se mogu dokazati i nalazima, depresija više nije misterija. Depresija je odavno otkrivena i postoje različiti oblici depresije koji pravilnim principom postavljanja dijagnoze i praćenja farmakološkog djelovanja i u suportivnu behavioralnu kognitivnu terapiju, to je proces lečenja. Danas je depresija izlečiva bolest. Imate teške endogene, genetski, biološke nasledne depresije koje se teže leče, ali se leči 6 mjeseci, od 3 do 6 mjeseci i može se izlečiti. Konkretno, ja radim 24 godine, bavim se aktivno svojom psihijatrijom, 25 godina. I imao sam dosta uspjeha, u početku manje, ali sad sa jednim određenim iskustvom, znate, uspjeh je kod svih nas kolega gdje mi zajednički veoma veliki kod tih depresivnih stanja. Međutim, znate, kad se pojavi tako jedna rezistentna, teška klinička psihodepresivnosti, mi tada konzilijarno, timski, svi razmišljamo šta bi bilo najbolje uraditi. Sam serotonin je osnovni patofiziološki supstrat, to je sok sreće, koji oscilira padom ispod 0,33 milimola u centralnom nervnom sistemu, javljaju se suicidalne ideje, gubitak volje za životom. Šta utiče na njega, to je niz pitanja. Zato postoje lekovi tipa SSRI, mnogo novih antidepresiva koji nadomjestuju nivo serotonina i zna se načini kako se depresivni problem može riješiti. Dakle, konkretno, depresija se danas izvrsno leči, lekovi se uzimaju aktivno, psihofarmakološko praćenje tih lekova, suicidalnost se na taj način može smanjiti, čak i preventivno možemo uticati pravilnim edukativnim pristupom, znate, same porodice, šire javnosti, pa i ova emisija ima svoju edukativno značenje, koja može dalje u principu lečenja imati svoj cilj. Upravo to bi bilo jedno od mojih pitanja, što čini mi se da jeste vrlo bitno kada spominjete terapiju lečenja depresije, jeste uloga porodice i samog društva kao podrške osobi koja ima neki psihički poremećaj bilo koje vrste. Koliko je bitna uloga zapravo porodice, dakle tog nekog najbližeg okruženja, ali i šire društva? Pazite, pošto je danas dan mentalnog zdravlja, dan kada mi moramo ozvaničiti, kao što smo vidjeli, statističke podatke. U komparativnom smislu, rascijepom porodice, to je kao kad se mijenja egosistem kod čovjeka. Otapanjem najplemenitijih moralnih crta ličnosti, otapanjem, kao što sam rekao, gubitkom tog majčinstva, gubitkom niti, koji je čovjek vezan do kraja života, on nosi jednu mrežu. Kad mu nestanu roditelji, on ostaje bez nogu. I onda tek shvata koliko je prazan, koliko ne može nositi onu sreću koju može nositi kad je porodica u pitanju. Svi mi kad uđemo u određene godine, izgubimo roditelje, shvatimo jedan zaključak, doživimo. Ako imamo problem na poslu i u braku i dođemo do jednog jedinog, veoma bitnog zaključka. Čovjek ima samo 2 prava iskrena prijatelja u životu, a to su otac i majka. Ostalo je apsurd. Tako da porodica i podrška porodice nije samo kod depresije. Depresija je jedan entitet, nego kod svake mentalne bolesti je mnogo važna. Ne možete izvojiti narkomaniju kod mladih ljudi, koja je kao eksplozija bele kuge, koja je krenula sa heroinom. Ja znam 1000 razorenih porodica gdje su se roditelji umorili, opravdano. U svemu tome digli ruke i to je dete propalo. Tamo gdje se roditelji nisu umorili, istrajali do kraja, uspjeh je ogroman. Pogotovo u periodu kada se i dete lomi, kada je već ušlo u fazu zrelosti, kada i samo uviđa da se ne može izboriti sam. Tad ako mu roditelj, što kažu, na neki način pruži otpor i stigmatizira ga kao neizlečivog, onda ni lekar čak nema više
razoružan je. Nema jasan cilj, motiv kako ga izvući dalje, kako razrešiti njegov težak problem i psihički i emotivno u psihičkom smislu kombinovan sa socioekonomskim statusom ako mu niko ne daje podršku. A samo društvo u tom smislu, koliko smo mi kao društvo spremni da prihvatimo da je normalno obratiti se psihologu, psihijatru ako imamo problem? Da li je to kod nas još uvek tabu tema? Znate, jako je opasno to pitanje za mene. Ja sam vrlo emotivan čovjek i znam neke stvari reći koje su vrlo realne, argumentovane, a nisu baš ni za uho mnogih ljudi prijatne za čuti, ali su stvarno realne. Ja sam u psihijatriji čovjek koji aktivno živi sa tim od jutra do navečer. Jako veliki broj pacijenata imam i empatijski osjećam ljude. Jer potičem iz jedne radničke porodice i tugu i patnju tih ljudi osjećam. I prošao sam kroz te sve ratove, jer sam imao iz mnogonacionalne porodice gdje sam preživljavao ljude iz Republike Srpske, iz Hrvatske, iz Bosne i tako dalje. I ta tuga me je stvarno obhrvila da sam mogao pratiti. I sam sam se borio za te bolesne ljude, išao sam u razne institucije. Ako vam kažem da mi u ovakvom suicidalnom, teškom obliku Severno-bačke regije, u kraju gdje je ta suicidalnost raste, da mi nemamo jednu vruću liniju, kao što ima organizacija Srce, u jednoj permanentnoj borbi, preventivnoj borbi suicidalnih bolesnika, gdje treba jedna prostorija, jedan samo telefon, gdje ne možemo dobiti, onda je to strašno. Samo da uzmete bebe i decu koja gladuju danas. Ja mislim da je došlo do jedne potpune dehumanizacije, ne demistifikacije, ne destigmatizacije. Ne treba to destigmatizirati, nego mi trebamo vratiti i malo, bar na kaškicu, humanost mnogih ljudi koji treba da razmišljaju da toj deci damo nešto. Mi omladini ne dajemo ništa. Možemo ih uzeti i možemo sve ljude kažnjavati, ali čekajte, moramo i nešto dati. Ne možemo samo kažnjavati, jer znate, moramo im neku supstituciju, zamjenu, nešto i dati. Mislim da je došlo do jedne opšte dehumanizacije, do jedne vrlo ozbiljnog letargičnog sindroma, do jedne autoagresije. I kad su ljudi počeli pričati o apokalipsi, ja sam posmatrao te ljude onaj dan D kad ih trebalo doći, da su oni skoro prihvatili taj dio autoagresivnosti, neke velike suicidalnosti. Čak mi se činilo da im to ne bi teško ni palo. A neki su to sa oduševljenjem primili, jer mi smo to zaslužili. Različite su bile priče, da vidite, to je nevjerovatno, ali tad vidite koliko je taj esencijalni nagon samoodržanja došao do teških, kritičnih nivoa. Tako da društvo nema sluha za to, to je moje mišljenje, mene kao pojedinca, tako da se nisu razvile čak ni organizacije. Vi treba da pređete Mađarsku, Hrvatsku, Sloveniju, znate, i da vidite koliko je tamo jako, koliko su humanitarne organizacije bitne i koliko se to na neki način, da li se finansira sa zapada, odakle, ne znam, ali tim ljudima je bolje. U našoj Subotici sad treba minimum po meni 20 socijalnih kuhinja. Da ljudi ne gladuju. I bit će manje depresivni. Znate, prazni stomaci ne mogu imati serotonin dobar u glavi. Sve je to zapravo povezano jedno. Jako, to ne možete odvojiti. Znači, socioekonomski status, dajte nekom čovjeku posao, ma nema depresije. On će biti okupiran poslom od jutra do navečer, dajte mu neku platu, neka je minimalna, ali da on ima obavezu, da ima osjećaj odgovornosti. On u kući, taj čovjek kad se probudi u 12, u 1, u 2, nema hleba, nema ništa, šta će? On će morati ukrasti, ulazi u kriminal, to je toliko povezano da vi ne možete. Znači, nesvjesni deo i nemogućnost abreagovanja stvara kod čovjeka strah. Iz straha ide agresija, iz agresivnosti ide sukob između vaspitanja, socijalnog stida i njegove eksplozije nezadovoljstva. I tad ide rascjep ličnosti. Nema više ego sistema i nema prepreka. Nema više moralnih kočnica. On ulazi u hazard. I to je kriminal. U teškim socijalno-ekonomskim institucijama alkoholizam, narkomanija, prostitucija i kriminal rastu strašno. Mi smo sad u toj fazi. Znači, jako puno psihijatara treba koji će iznijeti, koji će pomoći ljudima da naprave programe i da
selektivno iznesemo šta je bitno, šta nije bitno. Da uzmemo decu, koja su najbitnija, i stariji ljudi koji ne mogu da žive od penzija. Zašto se mnogi ljudi ubiju? To je stvarno, uzmite Beograd, ostavljaju oproštajna pisma, to su veoma savjesni ljudi. On plati sve režije, struju, stani i tako dalje i nema, danima pije taj čaj koji skuva i parče hleba. I nakon 15 dana on ne vidi, još ako nema bračnog druga, ti samci obavezno naprave samoubistvo. Ali evo, da ne bismo sada, pošto nam je vreme isteklo, završili, zaista situacija jeste i brojke su vrlo alarmantne, treba raditi na tome, ali evo da pošaljemo možda i neku pozitivnu poruku, odnosno poruku svima koji gledaju da treba pružiti ruku tako svom bližnjem i obratiti pažnju i da nije sramota obratiti se za pomoć. Znate, moja poruka je ovakva ljudima da sigurno ovo ne može trajati jako dugo. Moraju se povezati kad, kao Titanik kad tone, jeli, znate, neko je ostao živ. Ali moraju se povezati sa bližnjima i tražiti ljubavi isključivo u svojoj porodici. Vratiti se iskonski svojima i ljudi koji su religiozni, znate, nekako su duhovno čak i snažniji, jer imaju motiv i u Bogu nađu svoje rješenje i svoj spas. Religija je mnogima spas u ovoj situaciji, zdravim ljudima koji neće ući u neku zabludu religioznu i koristiti to kao neku paranoičnu svoju viziju sa iluzijama. Ali porodica treba da nosi i bračni drug. Znači, imati kočnicu u tom svom nagonskom stremljenju i tu kočnicu koristiti, a ljubav prenijeti bračnom drugu, detetu, majci, ocu i svima, znate. Naučiti da ne metabolišemo otrove, da ne, taj otrov je autootrov koji intoksicira samoga sebe. Od jutra biti veseo, tražiti rješenje, razmišljati i tako dalje. Ja ću reći konkretan primjer. Ja sam tražio neku ženicu koja bi pomogla mojoj supruzi, pošto isto lekar, da ispegla nekad. Uzmite od ovog utorka današnjeg oglasnika i sljedećih, imate samo 3 oglasa. Tražio sam čovjeka da mi ispred kuće očisti neku travu, radnika, imate 3 oglasa. Zašto ljudi se ne okrenu radu? Da vam neko unese ugalj i to jako teško možete naći. Znači, ljudi su ušli u jednu letargiju. Sasvim je svejedno, ima novaca, nema novaca, nešto će se desiti i svi očekuju da će se nešto desiti. Za ove religiozne i ovi koji su hrišćani, oni znaju da mu Bog neće pružiti ruku ako sam on ne ustane i traži Božju pomoć i traži sebi spasenje. Spasite sebe, pomozite sebi, uđite u sport, uđite u aktivnosti, otiđite kod stručnog lica. Kod nas, kogod dođe, mi smo prihvatili i radimo 24 sata. 24 sata naša služba radi. Javite se redovno, tražite pomoć i dobit ćete, ima još puno dobrih ljudi. Hvala vam, dr. Čačević. Hvala.